Tunia hi episode 15 ini ngai khom diu a hi. Junje ini bola na heartbeat chu chi ta loading hamtin adongin na hi le se hwa in. Itia pa na ka thu se hi na za theiza I chan thu na he nam ati in. Junje in abula ki pa na achai na chan abonin ka he so ke ji ati na hi le se hwa hi alung dongin. Hoi raya ka hung ki pa na koi ka hi zong nei he tham ati in junje in he nge. Abonin ka gel do tai satin na hin khu pi pa. Ahin eng bol jin ke pa chu abona ke ka hiso ke jin mami khanin ei hu do a ka memory sumang ama nu chu nang ni hi chu na amazo si ka gel do so ke ji a thi ding a henati chu ipi na sei na ham ati na hele se hwa in kathu sei na za so ke ham ati in junje in he nge na sei ho zo si chu di so ke ham ati na hele se hwa in abona na za so ta chula na za ma banga chu hichile sin hi ke ya a hipon tu ya ka hung do a hichile si na ka hung hi ka hunga pan hin nang zi a hi hai the ka he ati na hele junje hin chutia hele ke ka thia hele nang jong na thi ding ham ati in hele se hwa in he nge ati in junje jong alung dong the in se hwa in jia chu iphem khat ka tia hele ti chu sei hi in hita bang promise chu ka bol nom poi nang nom lawa hele ke jong ko om loading a hitai ati na hele junje in professor pan a sei pi chu agel do in professor pan na long sit lawa hele no mai no hi nong sol tan ti chu agel do in aman jong achu tia hele aboye ki ti hi de yong hello pi hila nang na hin that the hi ke bo ka hi me ati in te hwa in a hi poi hi ti chun sei hin ati tai amani zong zan ai mu hon bang hin ai mu thei thon pon se hwa zong akap kap in a hi le ami thli ha po ji chun hi chang hi tampi apo do e junje zong ai mu thei pon teresa hin aki ngai ton ano umina hi le namdu in tu chung hi na ki ha na hlon ham ati in junje in chiong chu ha ka ten ham ati in a hi le namdu hin he nge leise ki chai aba sa ji nge chai na chan mo na po zo loading a hele ke ho to pi na ti na hele junje in ebola ke ho to dinga chu nei sei sei yo ham kin amala ima cha ka lopon ka su ka bo se hi chu me ati in namdu in kin ka su ka dan dana ebola ka chunga na lo han ham ati na hele junje in yong in hung hol do hi akilo si ja hung hol do hi in chita banga chu ken jong ka kilo si ja ka sol do nom lo a hi ati na hele namdu ni pi na sei na ham ati in junje in kanung sol ding aji hi ka ki het mo sa in ka sol nom lo je hin excuse ka hol ji ngi a hin achunga hi thil si hung hlung ta ta mei the a hi eti na hele namdu in ken jong aman bat ai ne a sa ding ta bang khun ka gelin thil khat ka gel do di de e ati na hele junjen alu abe pi in ama jong aruma aga lu din sewa lup na lang chu aven sewa jong hi emu thei lowin a umin junje hung a het phan hin akot chu a hin hongin seinom khat ka nei ati in ama jong a hung kum su in Jini kho a chu ina koi macha lo ka hi sa ji a tuila a chu nop ta ka ne ki chip le namdu ni hung mu do in ei mu do do chu na ma jong mi chom be ta bang hin a umin chum ji a zu do ding e go in a hi le chi ji a chu a memory zo si hi ka su mang a hi ke koi ka hi he na sa sa a nei ki cha lawa nei vet da lo ham ati na he le junje in chu chu thu pi ham ati in se hwa in he nge ke ya ding a thu pi e ati na he le junje in vet jong ka vet da pon ki jong ka ki cha poi ati labula pa na nang hi na za chom be zingin ke chun na khuti mo mong da na kan na gel a hi ati na hele se hwa in nei mu da lo po wa hele tun ba kalung among tai a hin koi ka hi nei het do jin jong kalung anum do min zan ka imut masang si le kalung agim jin jinga hi lo le thai le e ke man do le ipi ati dem tin ka gel ji in nang chun e he do le amai so ipi ati dem kavet na hele nei vet dan te tin ka gele ati na hele junje in kin ka ki cha pen cho hele kamanga thil so ho hi avela hung so ki ding hi ka ki cha da hi ati in se hwa in pina seina ham atin thu chu he sa nom je chun museum ma apui jin se hwa in damrung lim amu chun aman jong junje to hin kilo asal he jengin alung adongi ama hi koi ham ati na hele junje in ngami lungsit pa chu a hi ati in se hwa in jong a het kha ta bang chun phata in alim chu avetai junje in chipa hi aniaw lai jin tu ya khilut e ati in damrung aniaw lai ya thu sim ho chu abonin a sei pi tan ama ni hi pha so ta jong hung ki vop hlon a hi tai atin hwa in hung ki lipik kit de hanati chu pi na sei na ham ati na hele junje in phatte ni tu chu asei nom pon azo zo asei jin ama ni hi ilung se ta na ki chiang thlonin cha jong anei thlon ni ati na hele se hwa hi aki pa hle jinge junje hin athu sim thlon hi ti chun ka mu e ati na hele se hwa hin alung si in ama jong ami thli apo ni junje in a khoda akai jin a hin pui do in chizovin pa cha bela lim ki ji pen chu agavet sa kit tan
amani hin ni hin gel hon hi mei the a hi ati na hele se hua in chutia heli ebola ki chat ta mang hiding ham mang hoi ta hi chume chimang hoi ta cho vela hung ki di hi chumi ati na hele junje in lai sunga hin ha pau thei loading a hi ati in se hwa ki hele le a hele koi ma cha a pon koi ma bon lawa ebola chu banga ki cha na him ati in junje in masang chun idin mun hon anake bangpon exam tia na dan got na a hele ati na hele se hwa in nang zo in exam ti a nei lung si na hele ka hinding ka hai thei ding a hi ama ni zong ki pa ta a chen thon na hele ei ni zong ati na hele junje in hi chilaya limpa hi ke ka hi poi leise chunga abai pen chu mi khat alungel khel a hi in si ho ta ji a hi a ke ngai ta ho zong ki khen ji u a hi na hin kho hi ke chunga aki nga me ti hi ka he in a hi wangin ka he chen pon hi chu ka ge la hele chi hi ka ki chat na pen a hi ati in se hwa in nangin ke lungel he theya ebola kin nanga ka he thei lo ham ati na hele junje in ebola nangin ke yan he thei ding ham ati in achi do ta na hele se hwa in zong thip sanin anung azui do tai junje nu hin Mr. Namji nu number hi dial aboli na hele a phone hi ala pi poi ama zong alungim the e nunga gari khan hin mi khan hin athim chin jengin ama zong aina chun akile ta na hele a in chan hi chi gari a pa chun anunga hin zui ki ne se hwa in junje ko ma idea hoi ta khat ka nei je hitin bol hiti keji a ki cha ta ana hi ka gela hele nomo ka sign he je chun zani bo se na memory chu sumang hiti chutile masanga ta banga angai ngei ta banga theiding a hi in po gi na zo ema cha na nei loading a hi tai hita bang chu ka tha ka control la hele ka bol thei a hi in ka ge la hele na ke tong le phan te tin ka gelin tha hi alhom dom tan tui la hin ki le phan ti le ya hi ka sot wal jing tan tha alhomin he je chun ka bol thei chan hin bowling ka ti ati in junje hin angai sa pon a chi do go na hele atu a hele junje he anom pon se hwa in nami singin na memory sumang hi te tin a khoda chun atu cha he ta na hele junje zong a ki tom do in azami na hele se hwa in zong adal ki nin namdu le te o in amu hlanin thibe chan hlanin amani zong hi akidal tho jing hlon tai namdu in zania chula he bang se sun aka min tu nia wang ipiti tam ati in te o zong aruma chun akilut tai zan hin junje zong pon akisil cha khe in ai emugo na hele se hwa in zania ake khan hobe chu sumong leng ka ti e ati in junje in kalungel hin khel khaleng ipi na loading ham ati in se hwa in ke hinga mi ka hi in het na gil ta ka nei a hi mi khanin alungel a khel di zong le apet pe na hi amel ka mu le ka het do pe a hi nang ka mu mu a zong chu hi chipa hi ka hin khu akalung sit pen hi tan te tin ka gele ati na hele junje in ke bo se hi mel hoi dana nei gel dan ham ati na hele se hwa in na lunghan pha le a hi lo lo na gel ji a hi in ka thu sei za thei lo danin na ume ati in ama zong achung langa pa chun ahung kum su tan itia hi hap da si le na lungel hi isu mangji ding a hi ati na hele junje in hi lo le na ticket ka kat pi amunda nga ka sol din na him ai lo le tui la ka sola khalve ve ka hong vet din na hi mati na hele se hwa in serious ta ka sei a hi imacha na lopong ka te na ko mane imu sa in ati in na ko mane imu sa in tin azol zol jing ta na hele junje zong chu anom tan a ko ma chun ai imu sa tai chairman pa ji nu sio hi hin junje nu sia te ina na tonga chu a hin he do tai ame hon sa jin jun api ji a ki pa ta ani jiu chu gel do in aji pa in zong me ki hun adu chu a gel do in a hele driver pa ko ma jinju te na nei puizin ati in ama zong jinju ko ma chun aga chi ta na hele jinju hi aki pa le in kharvia thu pen chu nei ngai dam hi ta mati na hele so hi hin ka ngai dam nge hi ding ham mi a kham pha le khuti ji mong a hi ati in jinju hin la ema cha he phalowin aki pa le zinge sio hi in cha ka don thei ding ham ati na hele jinju in henge ati in cha hin dom bin tin agal saptan sio hi hin la junje nu umdi chu amu nom ji aga chi a hi me na hin choi ji chu na in hun nu bin a hun hi chu na ati na hele jinju in henge chairman pan adu e na ti hi lo ham a hi wanga ama hin ka haiding a hi tai ati in mundang khat zo a hi offer hoi ta amu hin te ati tai junje nun jong cha a hin dom do in hong pot do a hele su hi amutan ading dan in a hele jinju in ipina bola na tin dan ham hungin ati in ipha nin junje nun jong cha chu agatun pi in su hi in me hun na thim le zengi na me hun ho chu ka du thei le zeng obi ati in junje nu jong achi do go na hele su hi in na haiding thu ka za in
to na dingdang na neilowa hile ki ho inan hung to di hamati na hile junje nu hin enge na inova hung tonging kati ati na hile jinju ini bola hi tia chu na sei ham ati in junje nu hin na inova bu ka hung hon the a hi master bedroom la ni pido pon na tin kitchen wang ni pido na ve ta chun na tilaya ipi khola na hung ham wang ka hepon a hi wanga na lunggel tabang chu ka na hi pui kachapa junje hin boina tu khante ka ti je a ke hi athidana ka hi in a hi wanga hi tabang chu tu a hi ka bol ta loading a hi ati in a hele su hi hin jinju ko ma pha cham khat nei pi hlonin ati in jinju jong adin do go na hele junje nu hin khatveya nu me khanin aloi ngai ta ji ala pi e tia nei sei pi chu ati hele jinju hi akicha thimtan junje nu hin chairman pa ji masanu hoya hamti na hepun chi chairman pa ji masanu chu ke ka hi tin aki sei do tan amanjong chimi phalo nu chu laya to nu hi a he ati tai jinju jong aruma hin alu nin ati azale jinge sio hi jong zum de le lu hang ta in ahung pot do tai detective pa le junje ho loi hin de yong thu hi a khol ta win junje in namdu ko ma ji hyun kitinu hi koi a hi na hol do ta mati na hele namdu in henge tizat ta kha chu akom anaya zo si hi athi thu thu ve ati na hele detective pan manu hin jini anei jin ajite ni jong chu amit chon athi hlon tai ati in a test result ho zo se bol thu jong chu a hin he do ta ve tule ama hi chaga hi amin akiwa a kiwa ho zo si jong chu athi thu chu he do ta vi na hele junje in ata ata ham ati in namdu in henge ka gel jong le ka timul akili mi ka hol wang hin hoi laya ham ti hi ka mu zo tapon a hilawa hele min chombe khana hiding a hi in ka khola hele ama hi je chon gammi a hi in nanu ka hol laiza high school a aminli su ka mudo 18 avet sa tai chairman pa le azinu jong hospital a pan hin ahung po do hlonin azinu hin gari sunga chun alu sa tai chairman pa koma Mr. Nam Khela ama hi na secretary tha ding pa a he ati in deyong chu agari tol a secretary tha ding hin anakoi pi in chairman pa hin la imacha a hepon azinu ata sanji chon imacha a seipon akipa hle e junje nu hin ne ding a hindom do ina hele jinju hin gang chalen ala pi in chairman pa ji masa a hi je hin a bol phal in jinju no in tu jingka langa ko chan chu no mo sa hi in mi tha na ki mu nai lo a hi ka hen izong le chi an ne zo ting le ka haiding a hitai ati na hele jinju in iti chun gel hi in nang hi ka unu tabanga ka gel na hi unu ka nei lo je hi nang hi ka unu tabanga ka gel na hitai na zong imacha to ngai ta poila hi na in danin gelin lang nom ta in umin lang hoi ma chi angai poi na so pinu ina danin gelin lang nom ta in umin atitai hi wangin junje nu hi anom po na hele jinju in ke mana ke thopi nang ka te ati in azoltan sia ruma chun agalunin iso no hi koi a hi na het ji a hi hitia hi alung na hol hi ve tana ama hi chairman pa ji masanu a hi e ati in a hele sia chun koi ji a hi het lo je chun alung dong le jengin jinju in ka gel wangin kin zong ka ta san poi cha halloween a an hun sa chairman te na ka tha jengi ati in sia ina chu te le junje hi ati na hele jinju hin junje kiti acha pa chun het kha ham ati in sia hin alemin ipiti ka het ding ham ka loi ho khat min ka sei a hi bovi ati na hele jinju in chapa jong chu ina ko na aneu laya anazama amin jong junje a hi ati tai Tipanin siya in teo hi fon abolin club aka umin hungin lang ni hung puyin atiin teo in pung ave in hebanga vai gita a atina hele siya in hung puizin atiin akaw te tai tipanin teo zong achi do ding chun akigo in a hele namdu le sewa in a het phanin ke ni zong ka hung thon de he atiin tipanin ama ho zong club achun aga chi ta ve Sia in na changin hungin ka ti nei lo ham ati in a hele sewa in ibanga munno ma hunga ebola na changa na hung ham ati in sia in thip chanin zu chu adon be tai namdu jong chun nom asal he jengin zu chu aki choijen nunga ho to hin agalam jeng tai junje in namdu hi fon abolin na koi macha nom hi vin hoya na chi ga mu ham chiong la hoya chi ham ati na hele namdu in chiong jong kabon ji kevin club aka chi ve ati in junje in ebola amma na puyo ham he tabang mun chun nop asapoi ati in a hele namdu in oilanga hebanga min nop sa a ati in se hwa jong chu alam jeng in nop asal he jengi
Junje zong club achun aga chita na hile sia ina mu phanin aga hopin kipa ta in laya ipi na hung bol ham hongin nom ta in hin kho manguti ati in na hile junje in kanomi a hi wangin bolding kho ta ka nei je ati in sehwa ko manati ozong pot liuta chumi ati in sehwa chu a khoda akai jin apui do tai go zu ji hin dukan mai khana hin ading thlonin sehwa in nang to ka ke thon khom nom wangin go zu jin a hi theipoi ati phan hin junje hin rainboot khat hi aga cho pi in sehwa chu tui ako na hi lenga mi aso ding je a chu rainboot hi aga cho pi a hi aman jong laya mi ho bol bang banga kin jong ka bola ka ki tho pi ding na he ati in abu chu abu sa tan abu sa zo hin amani jong sa tin a ki khu thanin gol a chun a chi hlon tai sehwa hi aloi nu le chapang nu to chon ake muto thlone Mr. Namji nu hi achapa to fana ki hovin in ka hung pha ding a hi ati in achi do ta na hi le achi do ka hin mi khan hin athim vet vet nin chika hin aji pa ruma hin mi khan hi aga lut pa chu koi madang hi lowin chihun anahi chihun in khalveya junje to na ki ho chu kan namu in to a hi thu ka hin do ding nei hin don bu ding hin nam ati in a hi le Mr. Namjong a ham thei lo to ki cha ta in a umin chihunin izem tia de yong in hitia hi na bola hi le ipj ana boldan ham de yong to ki tho chu koi a hi na he in ken jong ka he e ama chu ka nu a he ati na he le Mr. Namjong hi ati za the in chihunin kanu a hi kin jong ka he su ke je hitia na uma pau thei lo wa na hi kanu jong a ki pa hle jingin a hi wanga chi chu aboina a hi poi aboina hi chilai hi a he tin au op chu athamin ma hin Mr. Nam hi hungdam le thuta hin sei do khan te ti aki cha je chun oxygen chu ala do pi ta na hi le Mr. Nam jong hi hai ha asa the jinge Mr. Nam ji nu le junje nu hi phone na aki ho do hon ta na hi le junje nu hin acha pa hi gamda nga le khasima hi lo ham ina patnin azam mange ti thu ka za e ati na hi le Mr. Nam ji nu hin phalam ta in no mo sa kha na te ka ti ji a na koma ka sei do lo a he ati in junje nu hin ka cha pa pha pha nam na he nam ati na hi le Mr. Namji no hin kajipa accident a hi in hospital ka umin junje in jong khat ve ve ahung ve ji e ati na hele junje no hin a number nei pi in ati in chipha nin Mr. Namji no hin enge ka muchin theipon ka mit be ka gila in ka te phone hi koi hi na ti in alut kit tan chika hin Mr. Namjong hi hai thei lowin a tan ti hun ama bola hi wang chun ti zata hin a ume tipen hin de yong hi asunga aga lut nin thi dina de zong le hetia chu bol ngai ham atitai Mr. Namji no hin ajipa boi chu gala pat hin amutan doctor ho zong hin a hai lo phan hin CPR pi ding atitawin gang chalin oxygen atopi win CPR apitawi Mr. Namji no zong ati azawalin kho helovin ama zong athutai chihun le de yong zong chu ahung ki hlon do hlon tan chihunin lungdong ta in ebola ka pa gari na tol ham ati na hele de yong in to apat ni nangin imacha bol ta hi in nanu hi ipj aki sel ham ti phata in ve in ati na hele chihunin ebola nang tabang hi kanu ko man na ham ati in de yong in min nanga dinga thilpha chom abola hele thip be in ve in lang thildang imacha hin bol hi in ati tai tunje nu zong lungim ta na umin na hele sehwa hin fon a hin bolin dingni kho kho ka birthday a hi in na birthday party nei ding ka tivin na hung theidam ati na hele junje no in ahung no mi a hi wangin bolding khat ka nei jin masai le chun give zong na hin ki gon pi dinga ati na hele sehwa in ka birthday ta ta ka het lo ji a tu nya hi manding ka go da he ati in junje no in na pina pa na birthday na man kha lo ham ati na hele sehwa in henge tu hi ama sapen he na lighting a he ati in junje no in na nu la na pa la dam na lai jam ati na hele sehwa in adam hlon tapoi ati in chiphan in junje no hin no mo asan ka hungding a he ati tai sehwa birthday amanding ji uchon am ho jong hi aboi chengjing uve namdu in junje he phone abolin tu ni hi birthday amang no me ati na hele junje jong aki pa the e namdu in kot aga hona hele sehwa loi nu kho do nu chu an hi in ama jong ki pa ta in sunga chon ahung lut tai junje in jong ki pa ta in give ding hi a hin choi pi e junje nu phone na ki hawa ahung phe na hil abek hi ahung ki kaijin ave na hele sehwa an hi junje nu jong lungdong ta in ebola na hung po do ham ati in na hele sehwa in chu ho hi ipi na hin chu ham ati in junje nu in athil choi ho chu asejin kachapa a birthday pha le ka hun pi ji chi chu ka hun go la he ati in sehwa in tu ni ka birthday he ka ti zawa pa nin aping tha danin ka umin nom ka sa le jenge ati tai junje nu in ka umna in jong ka hinda thatan
tua wang kami holdo nom pen chu ko holdo the a hitai ati in mani zong ki pa ta in achi pheil honi na hele ga lang khana chun jun je in mi khat to ki hlone ti chu a he in a hi wanga anu a hi lam chu a het lo a hi lampi khat langa pa chan aman zong a khot za min na hele se hwa hin amupon ampi akan go hlona hele amai langa junje chu anadingin se hwa in zong amu pha nin aman zong a khot za men junje nu ko ma ama khu ka dong ma pa a hi amel zong a hoya hoi a hi amin junje a hi ati na hele anu hin lung dong ta in junje na tim ati in se hwa in hengi ma hi amela mel hoi a hi ati in anu zong hin aging mo thimin lung dong ta no min na hele se hwa in ipi na ti ham ati in junje nu hin kachapa min zong junje a he ati in se hwa zong chu alung dong in a hele junje nu hin kachapa to hin aneu laya ka ki khen hlon a hitai ati in se hwa in agin mo phan hin junje in a seipi thu sim chu mun khat pen chu amin a phatan junje in anu in a seipi ta bang cha chun se hwa in a seijin a hele anu hin a hin hedo tan ali so in a hele se hwa hin junje nu a hiding chu a hetai mai langa junje in lampi a hin kan go in a hele se hwa hin along thema ke papi na o me na nu to na ki mu to ding a hitai ati in along thema a sei chu junje in zong a he in che phanin aman zong anu a hi chu a hetai lampi chu akanin alaya chun a ki mu to go thani tunya episode 15 is se yu hi chan hin ana chai tau te